ngasi numidang wairam phongkhiba tungan manipuri se phongsingdagi amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maruoiba I pausing khongkasaraga Manipur top channel gi maiketigi myamna thamjagi ahanbada board Onnana Pikhrabadi Ebel sing kangi Chakthak Oibata Natana Nahasing Hangoi Amuk Chongani Chief Minister BJP khaktana Manipur ing tapa purakpa ngamgani Sarbananda Sonowal Lakliba Mikhal asida miyamna board Onnana Pikhrabadi hanagi Ebel sing kang marakta ihing yarektuna kangi Chakthak Oibata Natana Nahasing numit ek tabaga lambi satpada police na Hangoi chonghanbadu amuk halakani haina Manipur gi Chief Minister berena phongdokre wabagai kendra BJP gi mere oiriba usam debian gi ngasi firal singkhatpagi thoramda Chief Minister berena makhatana hai ngasidagi sahi mangagi mamangna kari oirami ngasidagi na sahi manga sida kari oidi haibisi miyamna khangbiyu Ebel isil inaw sing phamungda aigi isaga imaga isuga sahi kya surabage ima sing maira sangda kang marakta lekpa kyam kuirabage haina hangladuna punamanga sidi amata thoktre masibu politics governance kawi aikhoi gidamak wazaraglaba Ebel ise isal sing phamungda nuaina tumba phanglaktaba sahi kuntra suraklabani masigi maramdi numin hekta abaga masakhangdaba lakle arangba police lakre haina electric post kingbadu miyam kawbiganu madu thunna kaurabadi board Onnana pikhigani board Onnana Pikhrabadi madugi punsi mahingadu amuk halakani miyam pung mangagi matungda lambi sorok satpa yaramba kuidri hanadi Nahasing lambi Hangoi chonghanbatana makhwang naba yauna khrabani thauram madura saruk yakiba Port Shipping and Waterways amadi Ayush ki Union Minister Sarbananda Sonowal hai BJP khaktana Manipur ing tapa purakpa ngamgani Congress ki matamda Manipur amamba state ama ohelami haina supaus na phongdoki makasa tharakpoina to papaw mana Congress laklagani rally de Rahul Gandhi saruk yagadori Manipura Congress na lengak semgani English ngani ga kunga maridana center na Congress lengak lakani Jairam Ramesh hayeng Imphal pangthokadoriba Congress laklagani haiba rally da Congress ki lusingba Rahul Gandhi saruk yabaga loinana miyam geba mipamama su pangthokadori Manipur miyamna Congress ka loinana sakhatpa madi mangjil thaba soidana purakani haiba ki thajaba Rahul Gandhi na laktringegi mangjunana Manipur prajara thamlakre Rahul Gandhi hayeng airport ta thunglabaga Sahid Minar da lay katlaba matung Nupilal Memorial Complex ta amuk satuna lay katkani madudagi miyam geba Congress laklagani rally de saruk yaduna mi phamama hapta kangjebungna pangthokani madugi matung party gi state office bearer sing MLA candidate sing observer sing amadi Manipur Progressive Secular Alliance ki leader puna mi pham pangthokani hana Congress party gi mekedigi phungdorakli atopa pawamoromdana sumna haidi andro kendra da thokiba thawdok ningthine investigation tawraba matung asum aran khangma ngamgadabani corner sangma election asi free and fair ohenba haibasi ECI gi mathawni handakta andro kendra mikhal ga mari lainana thokiba thawdo adu ningthine investigation tawraba matung asum aran khangma ngamgadabani haina National People Party NPP gi national president oiriba Meghalaya gi Chief Minister Konat Sangmana phongdokre wapam asi Khetrigao kendra gi NPP gi mirep Siknurul Hasan gi feudal singkhatpagi thoramda phongdokibani Khetrigao awang laikai da leiba Siknurul Hasan gi sangai da pangtok pathoram aduda athoiba mithunglen oine saru yaraduna Meghalaya gi Chief Minister Konat Sangmana hai election asi free and fair ohenba haibasi ECI gi mathawni NPP na India gi democracy da si na thajaba thamli handaki mikal asi free and fair ohenna ba party asin su tharang thawri lauri masida kanaguma mirep amadi political party kharana nampu hapu sa tharakpagi thawong asi laibak thibani amasung masina mikal asi free and fair ohenbada akaiba pigani asigumasi tawdaba sumgani hainasu pausna makatana phongdoki makasa tharakpoina atopa pawmana Prime Minister gi Manipur khongsat ka mari lainana UPRFM na total shutdown lokthokre democracy gi marumda loinamgi marahena session hananaba board ki matam khakta da hanjina laktuna lamnamasi gi miyam da aranma propaganda tawba khaki oiba nungi wakhalo namaga loinana lakliba loimapu India gi Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongsat ki mayokta aina thingraba United People's Revolutionary Front of Manipur UPRFM na lakliba thasi gi sasat kungani thogi ayuk punga madagi makna kanglaipa
थादोक्तुना हनखिद्रीबा पुंजा फाव मणिपुर पुंबदा टोटल शटडाउन लौथोक्रे हाइनसु पलक्ली मखा चथरक्पोइना तो पावमना बीजेपी ना हाइबु हाइख्रबदी थबक्ते हेक्ता ओंथोई अदुना प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर खोंगसत सरुग्या मिनसी सरदा बीजेपी हाइरिबा पार्टी असिन मियामना तौगनी हाइबु हाइख्रबदी थबक्ते हेक्ता ओंथोई अदुना थासिगी कुनगनिथुदी इम्फालदा लाकदोरिबा प्राइम मिनिस्टर मोदी की खोंगसत असिदा मियामना सरुग्या मिनसी हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना मियामदा अपील तौरक्ली लोआंग संगम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पांथोप पावगी मिफम सरदाना मखातना हाई सेंटर बीजेपी मणिपुर बीजेपी ओइबना डबल इंजिन कौबनी मसिन लेबासिदा पाइखतकनी हाइना मियामदा वसकिबा थबक थोरम पुनमक पांथोक्तुना लाकपना मियामना बीजेपी दा चावना सपोर्ट तौनरक्ली मिखल खुदिंगदा मियामदा वसकिबसिंग बीजेपी ना हाइखिबसिंग थबकता अदुमा ओंथोक्ली तुंगदा लाकदबा मिखल लोयरबा मतुंगदा लेंगा अमुक सेमगनी मसिगी मतांगदा इलेक्शन डॉक्यूमेंट तौगदब थबक क्या मियामना खंगली हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली मखा चथरक्पोइना लोइसिलक्पोइना तोप पाउ खराना नोंमैना कापतुना सुअलंबबु यानिंगदब फोंदोक्तुना वाकत मिफम फमख्रे थासिगी सच तरागा निपानगी नुमिदांग पुंग 13 रोम ताबदा आंध्रो असेंबली कंस्टिट्युएंसी की येरिपुक तुरिहलद मिखलग मरी लेनना थोकिबा खतना सैनबगी थाउदो अमदा नोंमै मरुना पांदुना थोइबी मसा कौब मियोयमा सोपन यावखिबदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना लेकाय मियामना ngasi टॉप सिथा हाइक्रू मखोंगी कैथेल वाकत मिफम हंख्रे वाकत मिफम फमबदा यावरंबसिंगना फोंदोरखिबदा थोक्रिबा थाउदो अदुना नोंमै मरुना पांदुना सोकपदगी इम्फालगी राजमिरी सिटीदा लेकनरिबा ताखेलंबम थोइबी मसा से कुनगमंगा आंध्रो ए सिदा बीजेपी की मेरे ओइरिबा थाउनाउजम श्याम कुमार की ड्राइवर ओइबनी माकु नुमैना कापलमलिबसिंग अदु आंध्रो ए सिदा एनपीपी की मेरे ओइरिबा लौरेमम संजोय अमदि माकी सिक्योरिटी स्क्वाड सिंगना कापलकपदगी सोकपने सो हाइखेना पाउसिना सु फोंदोरखली अतोप पाउ खरा नमु कांग्रेस पार्टी पोमलोय लोरे पुमकाय कायरे नोंपोंगानबा कांग्रेस पार्टी से हौजिक पोमलोय लोरे पुमकाय कायरे हने बीजेपी की स्पोकपर्सन सुबम नोंपोंगानबन फोंदोखरे बीजेपी ऑफिस पांथोप पाउगी मिफम अमदा नोंपोंगानबन मखाताना हाय कांग्रेस मनुंगी ओइबा डेमोक्रेसी की वखलोन सेंदे इमुंग अमखकी पार्टी ओइबदगी माकी पार्टी से पुंकाय कायरे हौजिक मणिपुर कांग्रेस तौरीब फतब मियाम उरकपदगी मिखल असिदा कांग्रेस तुरातुना मांग तारे हाइदुना फतब खरदी अतोप पार्टी लंगसिलगा बीजेपी दा अरानब तहलगा मखोगी मरी मंगा काहौनब इरिगेशन तौरकपनी हाइना स्पलकली अमरोमदना कांग्रेस न लेंगाक सेमलगनी मसंग थोकपा मियोय तरुक यावरे लोकेन लाकदोरिबा मिखल असिदा बीजेपी न मियोय 18 हेना काब गमलरोय मरम अदुना कांग्रेस लेंगाक सोइदना लाकलगनी हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट नमैरकम लोकेन फोंदोखरे कोम्बिए सिदा एनसी की कैंडिडेट ओइरिबा डॉक्टर खंगेंबम रमेश की फिराल संकटपकी थौरमदा लोकेन मखाताना हाय होंलगलिबा राजनीति की कांगलोन सिदा बीजेपी की लेंगा अमुक हलकलरोय हंदकी इलेक्शन सिदा माय पाकदबसिंगी मनुंगदा कांग्रेस तदी अचंगबा मियोय कया खुद थेकपदा यावरी मणिपुर की ओइना नॉमिनेशन फाइल तौरप कैंडिडेट सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी मतिक चाबा मई मसिंग निंगथीन हाइबा मियोय तरुक यावी हाइनबदा कोम्बिएसी की कैंडिडेट ओइरिबा डॉक्टर खंगेंबम रमेश अमनी मांगना माय पाकलबदी कोम्बिएसी दा सोथरिबसिंग सोइदना सेंगबतखिगनी हाइबा खंगमना कांग्रेस न मंगोना टिकेट पीबनी अदुना महाकपु मियामना मिहुर ओइना थगतपिरो डॉक्टर रमेश न फोंदोखिबदा एसीएसी दा वोट पीबा याबा मतिक चाबा मियोय यावदबना महा कैंडिडेट ओइना थोलकपनी करिगुमा मिखल असिदा माय पाकलबदी केंद्र सिगी लायरबा मियामगी इनकम हेंगतहनबा मियामगी अफबा थकनबा इसिंग लौ सिंगुबिगी इसिंग मरांग कायना फंगनबा लंबी थोंग सेमनबा खनबा थौरां क्या लखतखनी हाइखेनसु पाउसना फोंदोरखली लोइसिलकपोइना तो पावमना कांग्रेस की वर्कर अमा एमएलए राधेश्याम की मनाउनुपा सनाथोगी खुटपु अमना फुरमले हाइरि नुमिदांग पुंग 9 मखाइरोम ताबा मतमना हाइरोक एसी की एमएलए टीएच राधेश्याम की मनाउनुपा थोक्सम सनाथोई सई 95 लैश्रम अरुण कुमार इलिस नाव सई 19 दिमाग लोइना नलाकप मियोय 30 रोम हाइरोक पार्ट 2 लैश्रम लेकाय दलेबा टीएच बिजोय अपोकपा टीएच सनायागी युमना लागलगा टीएच बिजोयबु फुबिरमले अमदी बोय मसादा यावबो सेल अमदी मोबाइल मोनबिख्रे हायना फुरमबदगी सोलबा टीएच बोन फॉर्मेशन फोंदोरखली अदुगा हौजिक ओइनदि मैम पाउस मतांसे लुसिनजरगे अमसुम पाथोक्सकिबदा सोइखिबा लानखिबा यावरसु मैम नांगाकपिगनि अमसुम मतम मतम गेबा मरुइबि पाउसिंसु मैम दा अपडेट पिजरके एंड थैंक यू।